Umulan dati Magisusuay Patapurimanan Ikapisanangan do kasuabon kumatinisanan kanaw misis at akapod isuang nasambayang. Inarahingan o sundo isuang radyang sorga kau sikaw do kasuabon iti kano kagoy ay dad patimong da misis sa maya do panambarasan boros-boros no do kasuabon na bayno. Kau sikaw Tuhan tu alumis piramutan dahay asan nang lagi at kapurimanan dahay menerima di nunu na pahit susunod nun kasuapan na no mayadat panambarasan ng kasuapan iti. Tinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuaban kumadati din sanan, puji Tuhan tu kan takod kapag yampay kagud kasuaban na no. Lumisit pero mutanda titi ko pengkuro. Kaubasan na pod alay dat minsawa tabiyo nga alumi sa piramutan nga kalansanan dat alumi si piramutan dat titid kasuaban na no. Gisam dat asambulo da pakinangahan dati. Takon na timandad dat isay-isay kaguhot sumuang maya dat kay sisan dati nga tumbayaan ako dat masuk kasu pikasari kaubasan na dati di baki ilan na paggerejaom kanda di pemimpin puji-pujian dadamot dati maganda didit tambalut nga suay korikot manandig-nandig ta kapag piro-piro hot sinding ka nga takon nila laandadon ki kakasup ano po hom manugot kago bayno na po nga 22 na po dam 2 ay alumi si hari bulan bayno ki 220322 ay panambarasan ta ko na po nga ay numan anway tuludot papatabilang por 10. Mano po dati hondo mo kagulat son tabila panambarasan da pira-pira na tadaw dati nga doho na po kapurimanan ay ina po agumo kapya barasan nga ititusin kagumuan nga tusin por 10 persembahan kahaharan ilo no mano pa dati kapyo no po inaratian dati maya dit ay kamoyan dat panatalanan nga tinapapanatalanan nga isaot kaboboyuhan da kaposyon harohot komilaan dati haro kasapan dati papaindalan kahaharan kausinan por 10 persembahan nuno pangaharo nga pira-pira no hot linay dom doho na pangintanganom gumo na pot oroitan nga pasal latusin po ila nila katilambusan la nga gisa mo po dandam tusin makagumuhan nakuro kakuan pa nga ilo nakalomokon dati tusin tumano da pod haro ni sinding dat ay dum pamagunan dat tusin mantad da tusin o gumutulon na nakakaya mantad ka tusin no pakadi silap hari bulan sabab da tusin mamatay tulon no di per 10 na dusun no ako din nakaano pinapadalin na nuno di lo per 10 na dusun ikahopod ka kinarahingan papatabilang por 10 isay na ang kuot kinailan datid
iti napoporsapuluhan nga hopod piatos, napahit pinapaylo nga kinarahingan. Haro piro-piro het naritanda iti ay kapagalan kuma dati pengkukuro ti kamonda hopod piatos, Puwede no nga nakapagyampay ta kad iswang ket bacaan panatalayanan, um, dusun didite no malayo ako katudit ti dusun dite no malayo na diti bayan no. Ongoruya na tamo di tanganak dite no ongo hinamod-namod dat ay manpinguhatad pira di persapuluhan, pira di diatusin ka. Iti napuat persapuluhan nga akunan dati dohod kapurimanan ihoot kakito nga iso no kapihot imila dati borosan dat tespawo pangilaan tapot tinang ko kapiyad iyati na pati nga ay satia kapiyad kumakinarahingan. Nga akon ko insanan nga mila dati borosan dat iso kamantadit ay pangilaan dat pengkukuro toko hungan dati itagwangan da kinarahingan. Alagad di boras tu aku dadi naman pasakotadhi ti laho di bay no. Alagad di bagi. Man nakatulo. Ya disusuain no basanan dahar pentakin dahi ti kangka boy. Okay. Sakirad iswang dat pikaruhangan nunudi ho test power. Test power satia kaamo. Sakirad miagal ko mianggay-anggay boyfriend, girlfriend, tanak wagu sumandak nuno pangilan dat ay satia isya kamo. Iyati kinarahingan iso na pamantad dit pangilaan imila datid iyati pia sendiri dat ait mamusaraw mamurimon dat asamok teko satia takay naku kumakinarahingan nga iso na pohot ay mila datid man anwad pangintangan nga persapuluhan. Nga hari mo ti papaguli persapuluhan nga satia ima kumakinarahingan ki. Pasal na po may sambayang kanuno na po nga satia. Mapapaguli persapuluhan. Nga haro hiit no po nga ayso na tanudan program gereja may sambayang nga satia mo persapuluhan pengkuro paigitan may sambayang harti persapuluhan ko mana do patako ka. Ano pa kaya di nga bayan po nga online direct account mission paingka persapuluhan. Mila karitid di. Buli katid di. May na dati po bantuga kinarahingan maya dat kahaharan itagwangan ikapagulo mantadat insana ni kahaharan dati ano dati gisamba ina ponde tangkob no nga aswangan dat ay apanu mabay-labay nagiit pamaganod anggur nga mabay-labay aparas ka. Pinaylo tako maya dat Alkitab dat yati na pati nga imananahak kinarahingan na minanahak dat santab na pait kahaharan dati kaperluan dati paingka nagi kadaw dat ay inapait kanidi nga pinakiano tayka pinasanganuan da kinarahingan. Manta didi inapadihit dati da tontok nga inapay panumbayaan to kom hiri ni pamusarahan dati da kapagulo.
Isa barakati pay maha-maha miyampay o insana na tulun i manguramat dot pakian wanide. Hiti namatid paingimpaw at iso at paindalanan dati kumakinorahingan nagi kumatulun hinggad iyati na pa nga papayli dot inapay kakihan dati di kapagulo di lataman iden nga pinapakitad isayat kapagulo. Ipasarili dati o kita dati dot nununa pa nga manaha kakataadan ipinatumbayo da kinorangan kuma dati isiyo na po nga makianod iyati na po nga magakun takod isay sangano. Iso na pohot ay kamoyon diti pursapuluhan nga magakun takod nuno na po ay harad ti pamagunan painsuang na ti kahaharan painsuang na iti tulon iyati nga maya dilat pursapuluhan magakun takod kinarahingan sangano. Pain ka nagid pinatudok dat antakan di hilat taman eden. Ailan datid nunuh na po nga sangin suni-suni lumis ipangintangan da tulun nagi sanang lumis sanang sanang matigya mi waya-waya itit alumis sanang sakir miagal la tulun ay kabagal lat alumis nad ano sanang sakirad sanang alumis nga itidit ay kapya kagayat no nga sakira na pod lumis pohom sanang pohom baha iri na matigahit korohyan dati ilawon sa kinarahingan montok katinahak iti tulun santob na pod di pinakito nakasuni na kaintalang ang lumis ang sanang suway ko lumis pohom sanang mila pangayad akanon harita akanon dat gina linumis ay maakan miagal ko akan kalampada lampada alumisano ko yung tigiya ko kita di lampada ngay akan gumu pati ko alumis nga akan nga hiti na po nga alumis sanang akan na tuwa mantado insana ni tuwa-tuwa idi iyolo na po nga miloh dot makano hingga na po daw na po santob nga boras ka kinarahingan montok na po lot pangilan do sanang maarat kada na do kayong ya akano ka hiti na di da numan pailiho do harati kamoyon dat iso pangumsikahan nga iso imahot pangilaan do sangkuro na hot ay kasatiaan dilo kumakinorahingan. Pain ka nagi kinorahingan da pinapatahak kuma dati santob kahaharan dat mantad da suruga ibobos sa talumis ipinatumboyo kuma dati. Jadi kita dati dat ay montok na po ditulun na itulun na kapagulo tuhot na po asaru na mimbulayom gisam doon nga iri tuhot dati nga nakuroh magyakap rito harohit pohon pengetahuan baik dan jahat iri na ko panasalan napakanta dari hinohom ay dana ko do sa tulun ka iho nga iri panasalan ko ay okon na pada ko hinahilom ay belum tahu pada ka miagal harohot ay kamalangan satu kalid oporisa nga inapohit goribar nga now nukanda dati ay ano pada siya now kom pada ay lanom eksiden siyo ka kamantad ko now ka jadi
Adam dan Hawa, ilo ni panasalan tokod, ano padaharo lom apailan ka. Om ano oratianom paingkuro kapilo bagi. Det osanong no padi wan mano pa dadi kapiyom iya dadi dit aayakin na kinarahingan di wan say daw. Nakura tu man padi tis pawo satya kamu. Naretandat sempurna, sempurna kinapamansayan da Adam ya Hawa. Tinunturu pangay kinarahingan. Ipinuhoboh nga okon no kasikinhin. Milo na borasan dat dati na pati pinuhobom sikinhin naman ti asaro na tamo dat pagitungkus-tungkusan. Yun na may pinuhoboh dilo nga original nga nga muro tu gadid man pakasari tiso pengkuro. Nga sa kirad iwalan dati lang ano no padi ako gogorongon gid nakatalib mo no. Nga naidi pagalay dat timpo di Adam ihawa am timpo dati inapay dila nawayanom dila na nawayaan nga dati da tempo dando no di tagwangan dati. Na po di pagalay let pohon pengetahuan baik dan jahat nga ilapor sa puluhan. Aylan datid ina po hit pengetahuan baik dan jahat nga iso ko halip ya komuntakad ujian nga ina po it pangilan da aratom o sanang idi nga iso ot popokito dot nununo po iharad dilo nga kinarahingan na sangano. Tanda kepemilikan. Iyati dating po bay no, no di man no por sa puluhan ka. No kurog ya di lo por sa puluhan la to pinaharo. Ino pa ito hotot ya di nga miagal na po dit nuga di man di pohon pengetahuan baik dan jahat ka. Jadi por sa puluhan ka daw nga iso i kapailan mo edad ahandaman datid nuno pa'y harad ti pamagunan nga kinarahingan na sangano. Amen. Sanang mangkuto kinarahingan na sangano. Pag edad iyo sangano, ako na mga bi do kayo. Ako naman hak do kayo eh. Sa kira na pa di dulia lujo mo sangano ti pamagunan ano ilanam ako kurot ako. Ulam ay so na bahagian datid boleh jadi persepuluhan nga 50-50. Nga puji Tuhan tu iti na pamagunan nga kinarahingan na sangano. Ay sanong tamo dat pangurusan di siyo. Muntak itit kahaharan dati. Isuang got kinarahingan miagal no po di Adam ihawa santo biharad painsuni te ko iharad antakan idim pinatahak kumadilo irina dahit puri mo ng dilo da manikid timpo. Ay ako kuro na madilot tuad ipol tuad ipol pangakan tok iyo ti pamaroso iti ka pamanaw-manaw nom ay ako kuro madit kapurimanan lo ti madang ay kulum haro ti madang iyo ti pamat iyo ti ho kapurimanan ti madang ay ayayami no ko ipol ka kanto lagi aduh ya mo ti dia ti koruba na dit nugahit kagala-gala ang guro pa pimposan no ikolibobok kang kuyo akalo kulumara takalo koruba nad kalapasawit kulum kani mato kalapasawit porat takuri monikid do po diharad antakan di nga irin na day mandilo purimono ara may na pa datin dalanon ko kito na dit o nga suwang talon
Mintong kod ditulanut, itulanut nga mintong diha, ya di na kantor, eh. Paingkah tako nagyati da timpubay no kadaw. Hali piadot iti napapamagunan nga nakaduso. Nga santab na padit bitinha ka kinorohinganam puri mo non to kayda kasari. Ikahaharan dit anu dati dahiti pamagunan. Ito nga paray dati. Puri mo non to kay gyagi. Mongomot, manarad, momobog, mongogik. Hondian na to nga amas o nga perak. Karay tadi amas nga, buli ka pa kay amas ka. Teko nuno na po ititahak ko kinorohingan. Sa ira sumakay to ka karita, nga puri mo no na dati iti nakasanangan na haro karita ka. Umbal pagidam mamanawd megal didilaid, pero tadaw mo'y body. Yun po yung mantad hilod. Parang ako ibora si Bolio. Mantad hilot tobobon kiulo. Muguso hilo. Modopod hilo dokwo. Ako di osarom isay oretan nga di Bolio. Hilo dokwo o dopon dahay santuong. Columbus nagindad hilod kinanam. Pogulian na kago mumbaya pa kago modop. May tamud tamparuli nga hilok kiulo nga mumbaya dilod dokwo modop. Sumakay ta kakaritabay no. Ay, sangkuro di sinunong gi. Kadi manda dapo rumag. Rumag no nga to kung mangkalahit pa no magihumbo pumonsay. Nuno na pohit. Iharo paingkuradaya adam bihawa mamurimon ihati nga purimon ng tokono. Hali piad nakadusa ti pamagunan nga gumu pala barakat kinarahingan dat mila dati purimonan. Kasihatan dati, puji Tuhan tu, kangis pakasari, miloh ta ko makan dat ay nuno na po. Miloh po makan dat ongo misomis, ongo sinasin, ito nga bosaw, miloh. Hori katitimpum ano milo mga kan. Iti mato kakito po ngay. Ilo nala titahak ngay kinarahingan o nga walay. Walay dati. O gumutulon da ay sa walay. Haranik naritan dit idong kamulakan wilayah sambilandat galandangan. Tulun sabang hari kan tagalandangan dahil malaya. Paingin da isiribag gambatan. Iati harawalay. Ay siya pinawalay harawalay bolio megal dola. To okay. Sonong yadaro. Tiyonon sandiri. Hinggo ngon to ko nga langadon to ko na po nga muli. Hilo to ko piya rumah sakit. Pirih piyahi rumah sakit. Ekon piya 24 jam. Haro latirik sangin sa dia waig kot nuno. Langadon to kay mulid iwalay. Hino ko sampagunan. Ginagina ako magutan ako pasyon. Mimbulay kasari ginawod. Langadon na muli walay. Tanah. Oroy, tani mo ti tanak. Tokoy, apangkal mo ti ko nuanda tanak da bay no. Isay na po ako palagang ka tanak paguluanon pa tampinay. Pohoton pa di tampinay. Aya, hara di keperluan kutusin padagangon kuno la tanak kulo. Pohoton pagya di tampinay. Takanon pangakan dati atok ruyong matihay ko nihab nga kay ruyong manarab garaja pikanday di banda hari ito nga kuy o nga mi. Uy, nasantabok na hay.
mangkanda kuy harap kaguy sadur. Iya podi diwogok bo kabubur mahakud ai paingkah podi mirika od agak-agak dihat tian mo. Ilon nulat takanan ge. Panampakai panampakai nga agung. Piro lamari panampakai da kudon do. Piro karung. Piro kantung kot it ano ori katanot manampakai kinagumo. O insanan na pala nga pinatumboy o kinarahingan kumatulon. Hali piad ay naratu iti pamagunan isuang gaduso nga haro pakasarilo kasiwatan datid mamurimon nila berkat-berkat da kinarahingan. Ino padadihit lansanon da kinarahingan nga iyati na po nga okunon toko isiyo dait minanahak igampanahak kumadati. Ino padihit na ipaimpahay dot kasanganuan da kinarahingan nila nga ila na persapuluhan. Suway ka persembahan teka titahak da suway iti na persapuluhan at mandati porikoto kumakinarahingan. Iti nakadawat iso it pinatumboy da kinarahingan moyd ina pay palayanan dat hiti kinainan dati iti pamagunan nga kano da patilambusan. Ay gangaw la tasuhay. Okay. Isiyan ay minanahak mandi dati purimono santabit itak kinarahingan mandati tarimo santabit pakianun da kinarahingan mandati pagulio. Papakitod magakun tokod isay sanganu dat nununo pa ikahaharan dati isiyan ay kinarahingan di gampanhak kumadati. Ino pa'y boros at suway dot ngon dati pagalay ti persapuluhan moyd oratian dati nga miagal kay ti tulandat hari Sabat. Salinay dat turu atadaw sanga daw na po nga montok ka kinarahingan. Onom tadaw dati persapuluhan siyam no hopod dati. Hopod dong kinarahingan. Adil kamo. Amu adil ay. Adil na po nga 50 na hopod kinarahingan, 5 na hopod dati. Adil. Turu tadaw sa minggu, adil na po nga 3 tadaw pintanga dati. 3 tadaw pintanga dong kinarahingan. Baro nad adil kasap pakit di. Ay naasapan. Ipiay ono mo tadaw nga hano-hano hiom. Ay ahombian na sumono isa nga daw mo. Haro nandaho karitawon sa yan ko sumono pukulanam mo di. Ito yung pagyad dati pukulanam mo po mimpuno tumuong. Anam stanga at tuwong. Akoro na itaon sa nga ay haro po da sadya amit nga onsoy kung siap kuno dalo ka. Atas kuno da apong ano da. Nga iya dinner. Kamuyan dat ay adil la kinarahingan to ono mo tadaw takon dati sanga daw no anuon di siyo. Nga ako piya to kaya ti adil lo ipe sanga daw nga hombian. Pianda agay hombian nga asinitan kasari mah. Sa kiratakanon nga insan kasari tingab. O kita dati dat iti tulandat kadaw nga papakitad iti pamagunan nga kinarahingan ni sangano. Magakun to ka kinarahingan sano maya dat momogompi to ka kadaw ti tadaw kondarangan. Jadi nununo pohot ay kapurimanan dati kakitanan dati mantad po di perjanjian lama gisam perjanjian baru gisam bo yati dodondo. Kita dati ila na po persapuluhan nga ay so it
ikamoyan kud pinangiwaguhan, ay sa pinangiwaguhan nakuro, tu patilambus, miyaga lelet pangakan-ngakan. Intangan na pa dati imamat 11 haronore tandat dia akan, dia amu, dia haram, dia halal. Nakuro di perjanjian baru tu aiso tiyod di. Kakuan na po nga pinatilambus, nu jadi simbanan naman na patilambuso. Sira na po pinatilambusom ay sa kasimbanan ni di, ay sa pinanimbanan. Jadi ilet tadaw kondarangan, pangakan ngakan dati, ila por sapuluhan, mantad na padit, Adam, gisamid iti perjanjian baru, gisam matimpo dati dabay no, nga patilambus sa ngailo. Ya, puji Tuhan, tu katilambus. Adam, paingkuro di papaguli por sapuluhan yun lo, nga ino pa inaretan no muntok diyo nga ipohon pengetahuan baik dan jahat. Tanda na po magakun nilod kinarahingan na sangano, iyolo sampo magunan nga amoy pangakan. Nga nakapangakan ni kasari. Iyati dating po bay na nga ako nun takoy por sapuluhan kinarahingan na sangano. Nakapangakan ni Adam ihawa, iyati nga kapangakan ni ludong kinarahingan. Hilo nulot kalomokan dati do hilo. Haro hiot kantakandot. Iyati na po nga kahombi takolot dong kinarahingan. Iso na padahi pangunsuban dati dahiti nga may dad ina pa idang kinarahingan idi nga pagulian dati o tarimo tako iti taha ka kinarahingan gulo na pod handaman dati nga bahagian da kinarahingan. O concrete, sisiim po di karita, bil po di latirik, waig po ngay, ina pa dahit ipagangatan diti nga ina pa ikapagulod asaraw dati nga, dia bahagian kinarahingan. Iri dahit pinting ubasan to ko, umbalan to ko no? Isa na paralandat ay mumunsay ina pa idang kinarahingan nga dati ahombian, nga iri ni guluh dati asaraw. Kapagulo. O itidang kinarahingan, pagulian. Kaguli no pa rin, taka na may panugat ti bandahari gereja, pakianuan ko pa madi. Pakianuan ko pa di por sapuluhan ko din. Ay, di ka piya kaparluan ko tulan na bay no. So dati itiyod Jadi, mo'y ko ahombian diyang kinarahingan no. Pagulihan. Tagal naman na hari Sabat. Tadaw piya ko basan, bayno piya nga, sekiro na pod. Ngon ko, pataka banda hari persapuluhan, si masalah. Muro ang mandad hari Sabat. Kaduhong kad papaguli o mada takod ko hombi, tusuhay mo tigari irini ka man natulundat alaso ititusin mo. Paingigit na pagi, kailat tumagak. Suway ka nagid, asal ababak no ri, may hatos pasang kayo tusin mo. At tukar no po 50, may no ri. 5 na po hapod itusin, at tukar no po sa hapod-hapod, akirapan na matagak. Jadi, muntok kot ay mangilag tokod kahombid bahagian na kinarahingan, ino pa ikapagulo nga, tarimo toko kahaharan dati, gulo na dati asarawit bahagian na kinarahingan. Pinting ubasahan toko na tiyad mued ahombian, asaraw patabilangon. Ilan nila papatabilang por sapuluhan, patabilangon. Modosih din karikot tagisambot hari Sabat.
Terus patakon di bandahari, transfer nga boleh nga kau basahan mo tigat haro himo ni munggo sambulan. Nga mo'y okuri o paggumbalanom, ano hong pagpatakon. Paduli dit receipt por 10 o gumo. O gumo no receipt por 10 nga saro hopod-hopod o ringgit. Paduli ay si masalah di. Ino pa hipontingan dati nga magakun tokod kinarahingan na sangano. Santabit pakianon na kinarahingan pagulian dati. O gumo karatuan dati Adam om ihawa narato na ikadaw. Hali piad hilod it pamagunan na tayo sa duso anta kami di. Iyati kadaw nga iyati to kono haro karatuan dati. Hana-hano hom no kumbal nga ito kodbi mamaguno mamololob dapor sa puluhan ibahagyan da kinarahingan dat id kaposian dati. Nga tumbayan tokod haro kasariot panguhupan na kinarahingan. Haro kasari kapuahangan na kinarahingan kumadati gisambot santob na podit ay titahak pa kinarahingan o tarimo dati nga kabagal kasari o sukup kasari na pa ititahak kinarahingan kumadati. O lihuay to kano pa'y kalumokon dati di nakatalib. Sa kirod o bayaran ko ito saraw-saraw ko diya na Thailand nga timpo na bay na dat nuridi I will go to ko kukan pergi mongoyo ko dondoh na dat ay mimpun to kakagod mangilumis dat pamagampi dati kay sisan dati kumakinarahingan maya dilat por 10 ka daw o nga tulandat no ngay may to ko no patimpo na da timpo bay no makiano to ko panghupan na kinarahingan may ino pa'y kolomokan dati di nakatalib nga ata kanando o sugot kago baham ingka no kapag yampayan dati dat kaswabon bay no haro padat pada nahi kopi yo haro pada lo nga uputan dati da suwab sadu ti pamahat tindalanon ni tibay no bah mantadi di tampinay ngay kanaw misi sa tokod iswang sambayan kinarahingan iswang kerajaan sorga kung si kaudot kaswab banabay no insan pod ay nakapangimbulayahay right ko panambarasan na panatalayanan insan pakagud ay nasugot dahay da iya na sangano ti pamagunan nuno no pay haro iya nagisangano dahay paingkuran na pa karatuan di tulon na nakapagulo adamom ihawa paingka nagikadaw hay sebagai tulon da ang lomok timpud dando nga asaro ihay dot ay katangkid man tadidit pagangatan no labi pondo right ko kausinan papaguli di por 10 purimanan kasari dahayot kalamokon dahay irin na di pakiupan dahay kumadia moy timpud arikat nga adan dahay o sugot kago anuan na kagarason na ginawo isang bahara katatapan dahay dot gumirot kain kokotan dahay montakot boros-boros no kung sigaw Tuhan tumiyampay ka dahay bay no iswang katindalanon ang buru-buruon nagi iswang kalidasan dahay gisamot ay pasimbayan dahay dat iswang itindalanan ang buru-buruon na tado bay no tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus amen kung sikaw mantadot kinapagyampayan dati hinako po alumis na papiramutan papiruba ta kakagod at kaswaban na suwa